Ćao svima i dobrodošli na još jedan video vezan za tajne govora tela. Na ovom videu ćemo da prođemo 7 trikova govora tela kako da impresionirate na vašem sljedećem intervjuu za posao. Vidite, studije sprovedene od strane profesora Mehrabijana 1970. godina su pokazale da je komunikacija verbalna samo 7%, dok je neverbalna, u šta spadaju tonalitet glasa, govor tela i mikroizrazi, čak 93%. Naravno, te studije su sprovedene u kontrolisanim uslovima, tako da možemo slobodno spustiti za koji procenat neverbalnu komunikaciju. Sad, zašto je važno kontrolisati svoj govor tela prilikom intervjua? Ljudi koji sprovode intervju za posao nisu tu samo da pogledaju vaš CV i upoznaju vas kao osobu. Tu slede i pitanja na koja morate da odgovorite, a oni su tu da procene da li ste vi pod stresom i da li ste lagali u vašem CV-u. Oni su isto tako, pa mogu slobodno da kažem, blago obučeni da posmatraju vaš govor tela i na osnovu onoga šta ste izgovorili i vaših pokreta donesu zaključak da li ste vi prava osoba za taj posao. Zato je potrebno znati kako se treba ponašati na intervju i kakve pokrete koristiti prilikom razgovora. Pre nego što nastavimo, samo da vas podsjetim da kliknete na subscribe dugme, bacite like, podelite ovaj snimak, pa da počnemo. Broj 1. Usvojite uspešan stav. When you are sitting down, you should sit as far back in the seat of the chair as you can. Pull your chair into the table if there is one. Place your hands on the table rather than below it. This will help you sit up straight and appear confident. If you sit too far forward in the chair, you are likely to slouch back subconsciously. Avoid leaning forward on the table, as this can seem too aggressive. Većina ljudi kada sedi ima naviku da se nalegne na stolicu ili prekrste ruke, a samim tim šaljete poruku da se zamotavate u sebe i time delujete manje, a osobi koja vodi intervju to daje do znanja da ste nervozni i pod stresom. Zato umjesto toga sedite ispravno, ruke oslonite na noge ili na rukohvat stolice. Nemojte prekrštati ni ruke ni noge i samo se blago nagnite napred u struku, jer time šaljete poruku da ste zainteresovani i spremni za akciju, odnosno za intervju. Broj 2. Pojavite se smireni i opušteni. Ako se za vreme intervjua konstantno pomerate, menjate poziciju, igrate sa dugmićima na košulji ili nekim drugim stvarima, momentalno delujete anksiozno i pod stresom. Kada osjetite da ste pod stresom, dobra stvar koju za sebe možete da uradite je da usporite disanje. Tako usporavate rad srca i time delujete smirenije i opuštenije. Broj 3. Koristite kontrolisanu ilustraciju rukama. Firstly, gesticulation is natural. It can make you seem at ease and shows that you are passionate. It is also a good way to include people in the conversation. However, like some of the earlier issues, moderation is key. Be natural and don't worry about it. Samo ilustrovanje rukama je dobar način da se naglase neke stvari, ali ukoliko ga koristite previše prilikom intervjua, može delovati odbojno i lažno. Zato se potrudite da koristite jednu ruku i sa njom naglašavate bitne detalje. Koristite otvoren dlan jer je to znak iskrenosti i poverenja. U nekim trenucima stavite ruku na srce jer time naglašavate iskrenu emociju onoga što ste izgovorili. Spojene šake prstima daju znak moći i snage, ali nemojte ih prekrštati i trljati. To daje znak samo tešenja i anksioznosti. Broj 4. Kopirajte osobu koja obavlja intervju. Kopiranje osobe sa kojom razgovarate je odlična tehnika, ali se mora uraditi suptilno. Šta to znači? Ukoliko osoba napravi određeni pokret, vi ga ponovite, ali nakon 3 do 10 sekundi. Zašto ova tehnika deluje? Ljudi imaju tendenciju da veruju osobama koje su im slične. Zato je ova tehnika jako dobra da se izgradi brzo poverenje. Isto tako možete kopirati njihov tonalitet, rečnik, kao i brzinu govora za brži efekat. Broj 5. Održavajte kontakt očima. In fact, too much eye contact can be off-putting. It is important to be natural and not to stare.
If you need to look away while you are thinking of an answer, do so. Attempt to make eye contact with each of your interviewers, rather than narrowing your focus on one. Veoma često osobe koje su na intervju imaju naviku da spuštaju pogled, što je jako loša stvar i loš signal koji se šalje osobi koja vas ispituje. Zato je bitno da gledate osobu direktno u oči sa povremenim sklanjanjem pogleda na gornju levu ili desnu stranu. Vezano za ovu temu možete pogledati na mom drugom snimku 6 pravaca pogleda i njihovo značenje. Ukoliko ima više osoba koje vas ispituju, kada vam jedna od njih postavi pitanje, jako je bitno da nju gledate u oči dok slušate šta vam govori, ali da prilikom odgovora gledate sve, a ne samo osobu koja vam je postavila pitanje. Broj 6. Izbjegavajte signale koji mogu da im kažu da lažete. Vidite, ne postoji konkretno znak koji govori da lažete, ali određeni pokreti se vode kao takvi, iako to nije uvek slučaj, u zavisnosti od situacije. Potrudite se da izbjegavate konkretno dodirivanje lica, naročito nos i usta, čak i ako vas zasvrbi. Iako to nije siguran znak laganja, osoba koja sprovodi intervju će ga tako protumačiti. Broj 7. Pružite odgovarajuće rukovanje. When you enter the room, shake hands with your interviewer. Keep your handshake short and firm. If there is more than one person, shake hands with each of your interviewers. It is not recommended to use your second hand at all, and avoid turning the handshake. Iako ovo deluje kao normalna stvar, mnogi naprave grešku prilikom rukovanja. Ukoliko stegnete previše, delovaćete dominantno. Preslabo, delovaćete slabo i inferiorno. Više o rukovanju možete pogledati u mom drugom snimku gdje sam naveo 8 najgorih tipova rukovanja. Nego da se vratimo. Zato je bitno da sami inicirate rukovanje na kraju. Stegnete jednakom jačinom osobe koja se rukuje sa vama, nasmejte se i zahvalite se korišćenjem imena osobe koja vas je intervjuisala. I tako smo došli do kraja ovog snimka. Nadam se da će vam pomoći prilikom vašeg sljedećeg intervjua. I da vas podsjetim da kliknete subscribe, like i share dugme. Još jednom hvala što ste gledali, pa se vidimo na vrhu.